Ikiganiro n'itangazamakuru tugiyemo wenda mwatugaruka cyane cyane byavugiwe muri iki kiganiro ubundi n'iki cyari kigamije. Uyu munsi umukuru wa Alliance Fleuve Congo M23 we wenyine Afande Corneille Nangaa amaze gutanga ikiganiro hariya ashaka gutangariza isi yose n'abakongomani ko Tshisekedi na leta ye banze ibiganiro ahubwo batoranyije inzira y'intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye cyane igamije gukuraho bene wacu b'abanyamurenge hariya mu misozi ya Minembwe, aho yashize abasirikare barenga 30,000 kugira ngo babamare babarimbure. Yagabye ibindi bitero ahitwa Ruwinja muri Walungu agamije gusatira umujyi wa Bukavu ngo ufate yigarure n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse aze asatira na Goma hano. Ahandi yateye ni za Warikare agamije kugera Masisi no kuza za Mushaki za Rubaya zose akayisubiza, mbese agamije kwisubiza uduce twose Alliance Fleuve Congo M23 yamaze kugeramo, ashaka no gutsembatsemba no kurimbura abakongomani babutuyemo. Muzi neza ko yabihize. Ubu ngubu yafunze amabanki y'ahangaha yicisha abaturage inzara. Uyu munsi mwabonye ko twatangije amashuri yatangiye umunsi ku tariki ya 1 kwezi kwa 9. Ababyeyi barimo bararira, babuze n'amafaranga yo kugura amakaye n'amakaramu y'abana babo. Kubera iki? Amafaranga yabo afungiwe mu mabanki ahangaha, yafunzwe na Tshisekedi na leta ye. Ntabwo ari intambara y'amasasu gusa rero yatugabyeho n'intambara y'ubukungu. Murabyumva ko akenesheje abaturage. Ubu turimo turarwana tugira ngo abaturage twongere tubasubize mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero ku bintu byo gutoranya inzira y'intambara, ibyo bintu azabyirengera we wenyine, yuko ubu ngubu twongeye kohereza intumwa zacu muri Doha ziriyo n'iza leta ziriyo, ariko Tshisekedi we icyo ashyira imbere ni intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye. Kuba rero yatangije intambara yeruye ku bice byafashwe na M23, muraza gukora iki mwewe ubwanyu? Twebwe ubundi turacyemera ibiganiro ko ikibazo cya Kongo y'Uburasirazuba kizakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ni ikibazo cya politiki gikwiriye gukemuka mu nzira za politiki. Inzira za politiki rero ni ukwicara ku meza tukaganira nk'abakongomani, tukareba tukagira ibibazo tubiturutse mu mizi, tukareba igihora gitera ingaruka y'ibibazo hano, intambara zihoraho za buri gihe n'iki, tukakiga tukarandura iyo mizi y'ikibi, maze ubundi tukabana tukagira amahoro arambye. Ibyo rero twe turabyemera. Tshisekedi niyo byanga buri gihe. Niyo avuze yagiye gutakamba iriya tumaze gufata Goma na Bukavu, yagiye gutakamba muri Qatar ati nyabuneka mwaduhuje na Kanaka, nyabuneka abantu yarahiye ko tazahura nabo, mwaduhuje na Kanaka. Abo bandi ba Kanaka bati ese batubwira bari abantu bakaba bahagaze, wenda tukajya mu gahenge. Ako gahenge rero twagiyeho tugashyiraho umukono, ni ingingo ya 2 y'amasezerano fatizo twashyizeho umukono kuri tariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Birabizi neza iyo ngingo ya 2. Twebwe twaragarutse hano tutireka dushyira intwaro hasi, dutangire tujye mu biganiro. Dr. nimufite ubwoba ku bitero biri similitane biri kubagarwaho Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Tshisekedi ntagiye kwisubiza ibice mwamwambuye ko mwabimwambuye mukoresheje imbunda, nawe akaba yatangiye gukoresha drone za CH4, drone z'ubwiyahuzi za kamikazi, agakorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mufitanye ikibazo cy'u Burundi. Urumva Burundi si bwo bwa mbere buza kudutera. Bwarahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, barahanga bari Masisi, bari ku Mushaki, bari Kirorirwe, Nturo itwikwa n'Abarundi bayitwitse. Urabizi neza. Barenze Nturo baragenda bagera Gicanga, bashaka gutera mu Bwiza kugira ngo bamare impunzi zari zaduhungiyeho. Aho ngaho niho twavuze tuti noneho uyu niwo musitari utukura. Urumva ntabwo twakwemera ko bamara abantu b'inzira karengane baduhungiyeho. Aho ngaho ni twafashe ya mbere rero turengera abo bantu, nta numwe bagize icyaba, turanabakurikira umwanzi. Gicanga mwabonye cyabereyeyo, turabakurikira. Ubu ngubu bageze heza, bageze iyo bari nyine.
urakoze cyane nyakubahwa dogiteri. Mu by'ukuri numvise Colonel Nanga yicuza ukuntu yaba yarahaye umwanya utamukwiriye Tshisekedi, yongera kwicuza avuga ati ukuntu twabakurikiye ndetse bamwe bakagerageza kwambuka bajya i Burundi, uyu munsi wa none mumaze kuvuga ukuntu noneho muri Buvira ntabwo muzi ngo Buvira ni y'abakongomani, ntabwo muzi ngo Buvira ni y'abarundi, ntabwo muzi ngo ni y'abameriseneri. Iki kirerekana iki mugiye gukorera Buvira kugira ngo byibura aba baturage bari hariya bakomeze batareka gukomeza gupfa nabi bene kariya kageni, cyane cyane ko harimo ubwoko bw'abanyamurenge. Murakoze cyane nyakubahwa dogiteri. Tubabwira maze kubabwira hano twe ikintu cya mbere cyo dushyira imbere ni ibiganiro, urumva, ariko no ku bindi turiteguye. Niyo turiteguye, turi tayari, nashoza intambara tugiye kwirwana. Intambara yayishoje ahubwo Buvira biragenda bita. Tugiye kwirwana, niyo tugiye kwirwana, kandi aho muri turuka hose tuzawuzima. Asante sana. Mu cyumweru dusoje twabonye umuyobozi wa HCR ku rwego rw'isi asura Goma. Ibiganiro mwagiranye byagarutse kuki mu by'ukuri? Ese impunzi zavuye hano muri Kongo ziri mu Rwanda no mu bindi bihugu zirataha? Kiriya kiganiro cyakurikiye ikiganiro cyabanzirije muri Addis Abeba. Addis Abeba habaye ikiganiro nyabutatu vuga tripartite hagati y'ibihugu byombi, igihugu abantu impunzi zavuyemo, icyo zirimo ndetse na HCR. Rero uriya yaje gushyira mu bikorwa by'ibyo biganiro. Ibyo biganiro byari byumvikanye ko impunzi zigomba gutaha. Ibyo ngibyo byarishyizeho umukono, zigomba gutaha. Hari n'iza mbere z'abanyarwanda bari bahungiye hano twacyuye mu cyumweru gishize 500 urumva, baratashye bageze iwabo. Abakongomani nabo bahungiye mu Rwanda rero ubu bateze gutaha, baraza, urumva, baraza. Icyo yashyizeho inuza gusati namwe mugerageze umutekano uboneke muri Kongo, umutekano uboneke. Uzi ko rero turimo turawushakisha, ntabwo turyama, umutekano turimo turawushakisha. Hari naho twateguye zigomba gushyikira, urumva, utwa Karenga bazaza bataha iwabo, ndetse n'abambere ku giti cyabo bari kuza bataha. Ariko HCR nayo yemeye ubu ngubu kuzajya tanga ubufasha bwayo bwose. Amakamyo kagenda noneho gatera amatako mu nkambi za Kiziba, za Kigeme, za Mahama, za Nyabiheke, hose abakongomani bagataha iwabo kandi bagataha mu cyubahiro. Amaze kuza bangana iki? Mwari muze ko batangiye gutaha, amaze kuza bangana iki? Abo ntabwo ari HCR yabikoze, ntabwo ni abantu bataha, yuko icyo bita retour ni volontaire. Bese ubishatse uzi ko iwabo habonetse umutekano yataha, ariko naguhamiriza ko buri munsi hatabura 500 ngahe bataha. Cyangwa ikibazo cy'ikoranabuhanga nyarwanda, mubona ziriya ndege drone zirimo zimisha isasu irenze mu by'ukuri n'uburyo bw'ikoranabuhanga, kandi abaturage barimo barahasigaye. Mwebwe nka HCR n'iki muteganya kugira ngo muhangane na ziriya drone mu rwego rw'ikoranabuhanga? Natwe turashaka iryo koranabuhanga, natwe turarifite. Muzi ko atarimo bwa mbere izo CH4 zidutera, ntabwo aribwo bwa mbere zaduteye hariya za Ngungu, zidutera za Bwerimana, za Minova, za hehe, ariko byaranze turazihanura. N'ubu turimo turazihanura, kandi intambara tuzayitsinda. Turabizi ko impamvu yacu ni impamvu ikomeye, niyo ituma dutsinda iyi ntambara. Dogiteri, wenda tugarutse ku kibazo kijyanye n'impunzi mu kuba zataha, zimwe mu zo twaganiye nazo ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda